Welkom by Magali Skool Elektriese Tegnologie Afbakening vir jaar 3 kwartaal 1 2026. Welcome to Magali School Electrical Technology Learning Paper Year 3 Quarter 1 2026. Hier is 'n paar elektriese reëls wat jy moet ken. Respekteer die vak en weet van die gevare. Maak altyd seker die krag is af as jy aan elektriese toerusting werk. Moenie met elektrisiteit peter nie. Geen paneelborde se krag word aangeskakel as die onderwyser nie teenwoordig is nie. Water en elektrisiteit meng nie. Wees versigtig wanneer jy met enige elektriese toerusting werk. Jy werk nie met gereedskapsstuk sonder dat daar toesig is of sonder dat jy weet hoe die stuk werk nie. Here are some electricity rules that you need to know. Respect the subject and know the dangers. Make sure the power is switched off when you work on electrical equipment. Do not tamper with electricity. None of the panel board's power will be switched on without a teacher. Water and electricity does not mix. Be careful when you work with electrical equipment. Don't work with equipment if there is no supervision or if you don't know how to use the equipment. Die basiese beginsels van elektrisiteit. The basic principles of electricity. Die atoomteorie. The atomic theory. Alle materiaal bestaan uit deeltjies en die deeltjies word atome genoem. Die atome is die boustene van hoe elektrisiteit kan vloei. All material and matter consist of small particles, and these particles are called atoms. The atoms are the building blocks for electrical current flow. Atome bestaan uit. Atoms are comprised of kern, a core, a neutron, a proton, a electron field, die electron self, the electron itself. Dit is die beweging van een elektron van een atoom na 'n ander een wat die vloei van elektrisiteit moontlik maak. It is the movement of one electron from one atom to another that makes the flow of electricity possible. Hier kyk ons na Ohm se wet. Die definisie sê, in enige stroombaan is die stroom wat daardeur vloei direk eweredig aan die toevoerspanning en omgekeerd eweredig aan die weerstand by 'n konstante temperatuur. Let's look at Ohm's law. The definition says, in any electrical circuit is the current that runs through it directly proportional to the supply voltage and indirectly proportional to the resistance at a constant temperature. Berekeninge en formules, equations and formulas. As ons die weerstand R moet bereken, dan is dit gelyk aan V wat die voltage is, gedeel deur I wat die stroom is. If we need to calculate R, the resistance, it will equal V the voltage divided by I the current. As ons die voltage moet bereken, dan is dit gelyk aan I die stroom vermenigvuldig met R die weerstand. If we need to calculate voltage, it will equal I the current times R the resistance. As ons I die stroom moet bereken, is dit gelyk aan V die voltage gedeel deur R die weerstand. If we need to calculate I the current, it is equal to V the voltage divided by R the resistance.
Hier is 'n tabel hieronder wat julle kan bestudeer om presies te sien wat is V en I en R. In this table at the bottom, you can study to see exactly what is a voltage, ampere and resistance. Kyk na die inhoud van 'n noodopkus. Let's look at the components of a first aid kit. Verskeie grootte pleisters, plasters in various sizes, steriele gaas, sterile gauze dressing, steriele ooggaas, sterile eye dressing, driehoekverband, triangular bandages, dun gerolde verband, crepe rolled bandages, hakspelde, safety pins, weggooi handskoene, disposable gloves, pinset, tweezers, scare, scissors, alcoholvrye skoonmaaklappies, alcohol-free cleaning wipes, kleefband, sticky tape, thermometer, thermometer, veluitslagroom, skin rash cream, pynstillers, painkillers, hoestroop, cough medicine, antihistamienepille, antihistamine tablets, gedistilleerde water, distilled water, ooguitwasmiddel, eye wash. Hier kyk ons na van die gereedskapstukke wat ons in die elektriese werkswinkel gebruik. Here we're going to look at some of the tools that we use in electrical workshop. A pislint, a fish tape, a pipe buigmasjien, a hikkie, a buigveer, a bending spring, a soldeerbout, a soldering iron, a soldeerselsuiger, soldersakker, 'n ystersaag, 'n hacksaw, 'n bankskroef, 'n ingenieurswys, draadstroper, waierstripper, 'n multimeter, 'n multimeter, 'n insulasietoetser, 'n insulation tester. Berekeninge met Ohm's wet. Calculations using Ohm's law. 'n Kringbaan bestaan uit 'n 12-volt battery, 'n skakelaar en 'n 120 ohm weerstand. Bereken wat die grootte van die stroom sal wees wanneer die kring aangeskakel is en teken die stroom aan. A circuit consists of a battery of 12 volt, a switch and a resistor of 120 ohm. Calculate what the size of the current will be when switched on and draw the circuit. Dit was die typiese tekening van die kring. Here we got the typical drawing of the circuit. And to calculate the current, we're going to use I equals V divided by R. V is the 12 volt of the battery and R is the 120 ohm resistor, and that gives us 0.1 amp. Die stroom wat ons gaan bereken, gaan ons gebruik I is gelyk aan V gedeel deur R. V is die 12 volt van die battery. R is 120 ohm van die weerstand. En ons antwoord is 0,1 ampere. Kom ons kyk na weerstande in serie. Berekeninge met 2 en 3 weerstande in serie. Resistors in series. Calculations with 2 and 3 resistors in series. Daar het ons 'n stroombaan met 2 weerstande in serie gekoppel met 'n battery van 6 volt en 'n skakelaar. Here we got a circuit
with two resistors in series, 20 ohm and a 15 ohm. We got a 6-volt battery and we got a switch. So R totale weerstand, R totaal, is gelyk aan R1 plus R2. Wat R1 is 20 ohm en R2 is 15 ohm en ons stel dit bymekaar, ons kry 35 ohm. R total equals R1 plus R2. R1 is 20 ohm plus R2 is 15 ohm. We add them together and we get the total resistance of the circuit, 35 ohms. Weerstande in parallel. Berekeninge met 2 of meer weerstande in parallel. Resistors in parallel. Calculations with 2 or more resistors in parallel. Hier het ons 'n kring waar ons die 2 weerstande in parallel het. Weereens 20 ohm en 'n 15 ohm weerstand met 'n 6-volt battery en 'n skakelaar. Here we got a circuit again with a 20 ohm resistor and a 15 ohm resistor in parallel with a 6-volt battery and a switch. Om die weerstand uit te werk in 'n parallelle kring, gebruik ons die volgende formule. 1 op R totaal is gelyk aan 1 op R1 plus 1 op R2. Dan kry ons 1 op 20 ohm plus 1 oor 15 ohm. Omdat dit 20 en 15 is, gebruik ons die kleinste gemeene veelvoud, wat dan 60 gaan wees. 20 gaan in 60 in 3 keer. So 1 maal 3 is 3, plus 15 gaan in 60 in 4 keer. Dan het ons 1 maal 4 is 4. So ons het 3 plus 4 oor 60. Dit gee vir ons 7 oor 60. Om dan die totale weerstand te kry, moet ons hom omdraai, sodat ons die 1 in die onderkant kan kry van R totaal. Om dit te doen, draai ons dan die 60 en die 7 ook om. So dan is dit 60 oor 7. En dan is ons antwoord vir R totaal 8,75 ohm. If we want to work out the total resistance of this circuit, the formula say 1 over RT equals 1 over R1 plus 1 over R2, which will give us 1 over 20 plus 1 over 15. Because 20 and 15 differs, we use the smallest common denominator, which will be 60. 20 goes into 60 3 times. So 1 times 3 is 3, and 15 goes into 60 4 times. And 1 times 4 is 4. So we got 3 plus 4 divided by 60. That gives us 7 divided by 60. To get our total, we need to turn it around, and then we got 60 divided by 7, and then we get the answer of 8.75 ohms. Bestudeer die volgende tabel van geleiers. Study the following table of conductors. Ons het 4 geleiers en ons het 5 kategorieë waar volgens hulle geplaas is. We got 4 conductors and 5 categories in which they are placed. As ons kyk na prys, is aluminium die goedkoopste, dan koper, dan silwer, dan goud. If we look at price, aluminium is the cheapest, then copper, then silver, then gold, which is the most expensive. As ons kyk na geleibaarheid, is silwer die beste geleier, dan koper, dan goud, dan aluminium.
If we look at conductivity, silver is the best conductor, then copper, then gold, then aluminium. Anti-roost properties is goud die beste, dan silver, dan koper, dan aluminium. Anti-corrosive properties is goud die beste, dan silver, dan koper, dan aluminium. Buigbaarheid is dit goud, silver, aluminium en koper. Malleability is gold, silver, aluminium en koper. En gewig, aluminium is die ligste, dan koper, dan silver, dan goud wat die zwaarste is. If we look at weight, aluminium is the lightest, then copper, then silver, then gold, which is the heaviest.